N'abashuhuje mu makuru yacu y'agaseke k'amakuru mu karere benshi basabye ko twakongeramo navugwa mu mahanga ya kure. Guhera ku wa kabiri nayo ndajya nyabagezeho nk'uko mwabisabye. Nk'uko bisanzwe gahunda ni ugukora subscribe, ugasharinga abantu benshi bakabimenya, ukanakora comment ku nkuru twakugejejeho. Mumaze iminsi mwumva abantu bakirirwaho impapuro zo kubata muri yombi ku isi ndetse hagashyirwaho n'akavagari k'amamiliyoni y'igihembo ku muntu watuma kanaka atabwa muri yombi. Uyu munsi reka turebe aho byavuye. Ariko turavuga no kumpinduka mu butegetsi mu gihugu cya Canada. Ndabanza ariko nyure muri Kongo Kinshasa mabwire ko nyuma gace ka Nyabyondo ko muri Masisi nyeshyamba za M23 zigaruriye ku cyumweru. Uyu mutwe wanigaruriye utundi duce twa Busoro ndetse na Kanja. Inyeshyamba ziyobowe na General Sultani Makenga zigaruriye utu duce twombi nyuma yo kutwirukanamo ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa PSRS basanzwe bazifasha ku rugamba. Kugeza mu gitondo cyo kuwa mbere amakuru yavuga ko M23 iri mu bimetero bihererwa muri 5 uvuye mu gace ka Kashebere gaherereye mu rugabano rwa teritwari za Masisi na Walikare. Uyu mutwe kandi wari mu metero bihererwa muri 80 uturutse muri santere ya Walikare ndetse no mu metero bihererwa mu 150 uvuye ahakorera sosiyete icukura amabuye y'agaciro yitwa Alpha Mine. Ibirombe by'iyi sosiyete y'Abanyakanada icukura amabuye y'agaciro biza mu byambere bicukurwa amabuye y'agaciro mu bwoko bwa gasegereti ku isi. Kwiyongera kwibaza umunasirazuba bwa Kongo Kinshasa kandi muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo kuri ubu byongereye umubare w'Abanyekongo bahunze igihugu ubu bararirwa mu bihumbi hafi 80 mu Burundi no mu gihugu cya Uganda nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Madame Therese Kayikwamba Wagner hari mu nama 34 y'inama y'Abaminisitiri. Uyu mutegetsi nta kintu yavuze ku mpunzi z'Abanyekongo zahungiye mu Rwanda. Minisitiri Therese Kayikwamba usaba guverinoma gutabara byihutirwa yavuze ko impunzi z'Abanyekongo zagaragajwe na ambasade yabo i Bujumbura ndetse na Kampala ngo zibaye mu buryo buhangayikishije nk'uko inkuru n'ubundi dukesha ikinyamakuru cyo muri Kongo Kinshasa cyitwa Media Congo Kadomonete cyabivuze. Muri raporo y'inama 34 Therese Kayikwamba yavuze ati biragaragara ko ambasade zacu Bujumbura na Kampala zagaragaje impunzi bene wacu ibihumbi 76 hafi na 7 zibayeho mu buryo bubi, amazu adafite isuku, kutagiraho kuba hakwiye, kutabona ibiryo bihagije, amazi yo kunywa no kwivuza reka data, kutagira igenzura ry'uburezi ku banyeshuri no gukemura ibyangombwa bya ambasade kuri bamwe mu bahunze. Amakuru ava mu burasirazuba bwa Kongo avuga ko none kuwa mbere kandi tariki ya 10 Werurwe indege ya Sukhoi 25 yabyukiye mu Minembwe irasa abo bakunze kwita ku Kiziba. Amakuru yamenyekanye mu bitangazamakuru no ku Sukhoi yaje saa 5:38 igeraho ngaho Minembwe nyuma y'uko drone za FARDC zabanje kuzenguruka mu duce tw'imisozi ya Minembwe. Mu mafoto ibitangazamakuru byabonye n'amavideo agaragaza ko Sukhoi yaje mu kirere cya Minembwe gatangira kurasa ku kibuga cy'indege inshuro zigera kuri 2 kirahitwa ku Kiziba. Moise Nyarugabo wigeze kwa senateri muri Kongo ndetse akaba akomoka mu Minembwe yambaganye icyo gikorwa cyo kurasa mu baturage ba Minembwe y'isi cy'ubunyamaswa kigamije gutsemba mu bwoko bw'Abanyamurenge ndetse yavuze ko ukiyikira ibi bikorwa by'ubwicanyi uwo wese agomba kubyishyura. Kwa gatandatu Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo Kinshasa yatangaje igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari y'Abanyamerika kuhatanga amakuru yagize ku ifatwa rya Colonel Nanga Bertrand Bisimwa na Sultani Makenga bakuriye FC M23 kuko bashakishwa n'ubutabera bw'icyo gihugu mu gihe gishize abakatiwe rwo gupfa n'ubutabera bwa Kongo badahari. Ngo kiraho igihembo cy'amafaranga kuhafata cyangwa se watanga amakuru yagize kwitabwa muri yombi ry'umuntu ushakishwa n'ubutabera ntabwo ari bishya ku isi. Osama bin Laden cyangwa se Felicien Kabuga ni bamwe mu bibukwa bakiriho akayabo kuwatanga amakuru nk'ayo ngayo kuri bo, ariko umusaruro w'ibihembo ntuvugwaho rumwe. Ku mbuga nkoranyambaga benshi barimo kugaruka kuri iki gikorwa cyatangajwe na Minisitiri Constant Mutamba wa Kongo Kinshasa washyizeho kandi igihembo cya miliyoni 4 kuwatanga amakuru yo gufata abanyamakuru babiri b'impirimbanyi bumvikana kenshi banenga ubutegetsi bwa perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Muri 2024 Colonel Nanga Bertrand Bisimwa na Sultani Makenga hamwe n'abandi bantu 26 barimo nka Wiringoma na Lawrence Kanyuka abo ni abavugizi ba M23. Urukiko rw'ikinshasa rw'abakatiwe rwo gupfa badahari kubera uruhare rwabo mu kwigomeka kwa M23 leta ibafata nk'abantu bashakishwa n'ubutabera. Inzobere zivuga ko amateka y'ibihembo kuwafata cyangwa se watanga amakuru yafatisha umuntu ushakishwa n'ubutabera ahera nibura mu kinyejana cya mbere cy'ubwami bw'Abaromani mu nyandiko yitwa Money, Motivation and Terrorism, Rewards for Information Programs cya Christopher M. Ford cya 2017 avuga ko kuva kera abategetsi bagiye bashyiraho ibihembo by'amafaranga ku makuru cyangwa se gufata umuntu ushakishwa. Ford avuga ko mu bwami bw'Ubwongereza hari inyandiko zo mu 1995 zizwi nka Letters of Marque zasabaga abantu gufata amato y'umwanzi bakabihemberwa. Mu kinyejana cya 16 ibihugu nibwo byatangiye gutangaza ku mugaragaro ingingo y'ibihembo kuwafata cyangwa se watanga amakuru y'umuntu cyangwa se agatsiko k'abantu bashakishwa nk'uko Ford yabyanditse. Akenshi icyo gihe babaga ari barushimusi b'amato abitwa pirate cyangwa se pirates mu ndimi z'amahanga. Uko imyaka yagiye ibihugu byatangiye gushyiraho porogaramu zo guhemba abantu batanze amakuru yafatisha ushakishwa n'ubutabera wihishe cyangwa se waburi ibirengero. Nko mu 1984 Amerika yemeje itegeko ryo kurwanya iterabwoba mpuzamahanga
ryemeje urwego rwo guhemba abantu batanga amakuru yo gufata abahigwa ku byaha ahanini by'iterabwoba. Umunyamategeko Faustin Bismarck Murangwa ukorera mu Rwanda aganira n'igitangazamakuru cy'Abongereza BBC avuga ko gushyiraho ibihembo bigenewe umuntu uwo ari we wese watanga amakuru y'umuntu ushakishwa ubusanzwe ari intwaro y'ubutabera mpuzamahanga. Avugana n'icyo gitangazamakuru, uyu munyamategeko Bismarck ati bikorwa n'ubutabera mpuzamahanga akenshi kuko baba bazi ko abantu bashakisha igihugu cyabo ni ukuvuga aho bari kidashobora kubatanga cyangwa se ibihugu bahungiyemo bidashaka gufatanya n'ubutabera mpuzamahanga ngo abantu bafatwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri rwa rwego zashyizeho zikunze gutangaza ibihembo ku bantu bafasha mu gufata abakurikiranwa n'inkiko zabo cyangwa se inkiko mpuzamahanga Amerika yemera. Murangwa avuga ko Amerika ibikora kuko bumva ko uburyo bwa diplomasi judiciaire butarimo gutanga umusaruro, bakumva ko bashobora gushyiramo amafaranga ibintu bigakorwa. Ibihugu byinshi ku isi byagiye bitangaza ibihembo nk'ibi ku bantu bishakisha, akenshi baba baracitse ubucamanza bakihisha nyuma cyangwa se mbere yo gucibwa imanza. Murangwa Faustin Bismarck ati ubundi ntabwo mu mategeko hariho ingingo ivuga ngo muzatanga amafaranga kanaka afatwe. Ikiteganijwe mu mategeko y'ibihugu byinshi cyangwa se mu butabera bw'igihugu ni uko umuntu aburanishwa kuko ubutabera bwamufashe, yaba adashobora kugeza imbere y'ubutabera akaba yaburanishwa adahari, akazasigara ashakishwa kugira ngo akore ibihano. Ahereye kuri ibyo no kuba ibihembo abenshi bitangazwa n'abategetsi ba leta, Murangwa avuga ko usanga kenshi biba ari ibyemezo bya politiki kurusha uko biba ari ibyemezo by'ubucamanza. Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika ivuga ko ishami rishinzwe ibihembo ku bantu bashakishwa kubera ibyaha ritanga igihembo kigera kuri miliyoni 5 z'amadolari ku hatanga amakuru y'abanyabyaha bashakishwa baregwa ibyaha byibasiye inyokomuntu, jenoside n'ibyaha by'intambara. Leta ya Amerika ivuga ko iriya shami rimaze kwishyura arenga miliyoni 8 z'amadolari ku bantu batanze amakuru ku bashakishwaga n'inkiko mpuzamahanga zaba izashyiriweho u Rwanda n'icyahoze ari Yugoslavia, kandi abishyuye bose bakomeza kugirwa ibanga. Amerika kandi yigeze gutangaza ibihembo ku bantu batandukanye barimo nka Saddam Hussein, Osama bin Laden, Aymar al-Zawahiri, Abu Musab al-Zarqawi, abakoze ibitero kuri ambasade zabo muri Kenya na Tanzania hari mu 1998. Amerika kandi yashyizeho amafaranga yo guta muri yombi abanyarwanda bakekwa guha ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nka Felicien Kabuga, Protais Mpiranya, Fulgence Kayishema na Augustin Bizimungu n'abandi bashakishwaga n'urukiko rwashyiriweho u Rwanda ngo rubaburanishe ibyaha bya jenoside n'abashakishwaga n'urukiko rwashyiriweho ibyaha byakozwe mu cyahoze ari Yugoslavia. Magingo Amerika iracyashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku hatanga amakuru yagize ku ifatwa ry'abanyekongo barimo nka Evariste Irungarumu basanzwe bita Bogare cyangwa se Merve Mutombo ndetse na Gerard Kabongo. Hari Jean Badibanga bakunze guhimba Kutenero. Bakigo ko 2017 bagize uruhare mu kwica abakozi babiri b'inzobere za Loni bakoraga akazi kabo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Muri 2019 kandi Reverien Ndikuri wari umukuru wa Sena y'u Burundi yatangaje ko yashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amarundi ku muntu wese uzamuzanira uwitwaga Kaburimbo afatwa nk'urwanya ubutegetsi yapfuye cyangwa se ari muzima. Ibi yatangaje icyo gihe nk'umutegetsi wo hejuru muri leta no mu ishyaka riri ku butegetsi, byagarutsweho icyo gihe n'abantu benshi. Muri rusange umusaruro w'ibihembo bishyirwaho ngo hafatwe abantu bashakishwa ntuvugwaho rumwe cyane kuko batanga amakuru bashobora kugirwa ibanga. Ibyo bituma bigorana kumenya niba abafashwe nka Felicien Kabuga cyangwa se abishwe nka Osama bin Laden mu gihe bashakishwaga hari abatanze amakuru kuri bo kandi bakanabihemberwa. Kabuga cyangwa se bin Laden ntawahamijwe ibyaha cyangwa se ngo bumwere ku byaha bashinjwaga. Leta ya Amerika ivuga ko porogaramu yabo y'ibihembo bishyirwaho ku bashakishwa n'ubucamanza mpuzamahanga igira akamaro, ndetse yemeza ko batanze amakuru bafashije mu manza zirenga 20 muri ziriya nkiko zakiriweho u Rwanda n'icyahoze ari Yugoslavia. Murangwa Faustin Bismarck avugana na BBC ati kuko ubutabera mpuzamahanga byagiye bikora nk'abanyarwanda bakurikiranwe na TPR kenshi byarakozwe nubwo ntavuga ko amafaranga yashyizweho yatumye bikorwa cyane, ahubwo wasangaga n'undi hari igitutu cyo kugira ngo abantu bafatwe kandi koko bagafatwa. Mu gihe Kongo yatangaje ibihembo rero bya miliyoni z'amadolari kuhatanga amakuru yafatisha Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na Jenerali Makenga, icyo cyemezo cyagarutsweho na benshi ku mbuga nkoranyambaga kuko abo bagabo aho baherereye mu gihugu bisa naho bazwi niba atari muri Kivu y'Amajyepfo n'Kivu y'Amajyaruguru. Mbabwire kandi ko ishyaka ry'abaribeho ryatoye Mark Kani kuribera umuyobozi akazahita aba minisitiri w'intebe w'icyo gihugu, arasimbura kuri uwo mwanya bwana Justin Trudeau weguye ku buyobozi bw'ishyaka no ku mwanya wa minisitiri w'intebe mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka turimo. Kandi w'imyaka 59 yatowe n'abagize ishyaka rye ku majwi 85.9%, yaratanye n'abandi bakandida batatu. Biteganyijwe ko zarahira umwanya wa minisitiri w'intebe vuba. Agiye kuyobora Canada mu bihe bitoroheye icyo gihugu kubera igitutu gikomeje gushyirwaho na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, watangaje ko igihugu cye kizongera amahoro n'amatagisi ku bicuruzwa biva muri Canada. Canada nayo itangaza ko izimura kuri Amerika. Donald Trump yavuze kenshi ko yifuza leta ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyarakaje abategetsi n'abaturage ba Canada. Mu ijambo imbere y'abayoboke b'ishyaka ry'abaribero, Kani yavuze ko Amerika yifuza kwigarurira, avuga ko icyo cyifuzo kigomba kurwanywa. Ati abanyamerika barifuza umutungo kamere wacu, amazi yacu, ubutaka bwacu n'igihugu cyacu,
kandi yabaye umuyobozi mukuru wa banki nkuru ya Canada, yabaye kandi umunyamahanga wa mbere mu mateka wayoboye banki nkuru y'igihugu cy'Ubwongereza. Reka nsoreze muri Syria, aho umuyobozi mushya wa Syria Ahmed al-Sharaa yavuze ko agiye gukurikirana abantu bose bagize uruhare mu bwicanyi bwatumye hapfa abantu 830. Mu minsi ishize hari ubwicanyi bwabaye hagati y'ingabo z'iki gihugu n'abaturage bavuga ko batemeranywa n'uburyo kiyobowe. Abaturage bavuga ko bakorewe ubwo bwicanyi ni Abarawite biganje mu burengerazuba bwa Syria. Ibyo umubare w'uko abishwe ari 830 byatangajwe n'ikigo cyo mu Bwongereza gikurikirana iby'uburenganzira bwa muntu. Gusa BBC dukesha iyi nkuru ntiyashobora kugenzura impamo y'iyo mibare. Umuyobozi wa Syria muri iki gihe avuga ko ikibazo gihari ari uko hari abantu bagitsimbaraye ku bya kera byo ku ngoma ya Bashar al-Assad wavanwe ku butegetsi mu Kuboza k'umwaka ushize agahungira mu Burusiya. Ku ruhande rumwe yemeza ko ubwicanyi nka buriya budakwiriye, ku rundi akemeza ko bidakwiye ko hakiri abantu batsimbaraye ku mahame al-Assad, akavuga ko ngo aribo bateza rwasirira muri kiriya gihugu. Imibare itangwa na BBC ivuga ko ingabo zishyigikiye ubuyobozi bushya zapfuje abantu 131, abagitsimbaraye ku bya Assad bakaba barapfuje abantu 150. Imibare yatangajwe n'ikigo gikorera mu Bwongereza cyitwa Syrian Observatory for Human Rights givuga ko hapfuye abantu 311. Perezida w'inzibacyuho wa Syria ati uyu munsi turi mu bihe bidasanzwe, ibihe abantu bahoze bashyigikiye ubutegetsi butakiriho kandi bashyigikiwe n'abanyamahanga bakomeje guteza agahinda mu baturage bacu. Barashaka ko igihugu kijya mu icuraburindi kigacikamo ibice. Yatangaje ko ibyo abantu bifuza bitazagirwaho kandi ko abantu bose bagize uruhare mu rupfu rw'abaturage b'inzirakarengane bazabibazwa. Ibyo ntaramakuru bya Syria byitwa Sana bivuga ko ibyo uriya muyobozi yavuze ari imvugo ikomeye kandi izakurikirwa n'ibikorwa. Uwo muyobozi yavuze ko nta muntu muri Syria uri hejuru y'amategeko, ko ari wese wagize uruhare muri bwicanyi azayibazwa byanze bikunze. Mu masaha ya kare yo ku cyumweru yatangaje kuri televiziyo ko ari komite yigenga yashyizweho ngo ucukumbe uruhare rw'uwo ari we wese muri buriya bwicanyi. Yasabye abaturage ba Syria kwibuka ko umwe ari bwo shingiro ry'amajyambere basangiye. Ubwicanyi buvugwaho n'ubwakorewe ahitwa Latakia na Tartus biravugwa nyuma y'uko mu minsi mike itambutse hari ibice byatezwe ingabo za Syria byica benshi. Umuvugizi w'ingabo z'iki gihugu abiri ntaramakuru bya Syria ko ibyo bitero byakorewe ingabo z'igihugu ari ikintu kibi cyane cyo kwamaganywa na buri wese. Imirwano yabaye mu mpera z'icyumweru gishize yatumye benshi bava mu byabo, bakaba biganjemo abatuye mu ntara za Latakia ndetse na Tartus, ahantu higanje Barawite bahoze ari inkoramutima za Bashar al-Assad. Aba Barawite ni abayisilamu bo mu itsinda ry'Abashia, bakaba basanzwe bagize 10% by'abatuye Syria. Ikindi gice cy'abaturage kikaba kigizwe n'abayisilamu b'Abasuni. Nyuma yo kubona ko ubwicanyi bwagize ku rundi rwego, abaturage b'Abarawite bahungiye mu kigo cya gisirikare cy'ingabo z'Uburusiya kiri ahitwa Humem mu ntara ya Takia nk'uko Reuters yabyanditse. Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Syria Noitwa Gary Pedersen yatangaje ko yahangayikishijwe n'ibiri kuhabera. Yasabye impande zihanganye guhagarika imirwano zikicarana zikareba uko zashyira igihugu ku murongo. Ibi kandi bishobora kwaguka bikagera ku rwego mpuzamahanga kuko Irani, igihugu kiganjemo abisilamu b'Abashia, kivuga ko buriya bwicanyi ari ikintu kibi ariko kiri gukorwa mu buryo buteguwe neza. Amateka yerekana ko Irani yamaze igihe kirekire ikorana hafi n'ubutegetsi bwa Syria yategekwaga na Bashar al-Assad. Uyu mugabo yatangiye kuyobora Syria mu 2000, akaba yarutse gukurwa ku butegetsi mu Kuboza k'umwaka ushize.